Abusia mame encha wo na mema wo akwaba efa mbra emergency Ghana TV eso na se ne dane dan nyina yeka ne se adechi ade se nyina na kyesa asem foforo AC enne asem aba be piem ha se die kyese eya asem kese afranka ensi so enne nsem aba be piem wo fidim ha se na no odin pa nsem ewom no de abode se ne atie nie na den ene beba na abofra wo maame anyinsen waboso menkron utumi enya kokuduro etwese kan ko maame so se wo maame akoka wa asem se be enka kakra wo ho nti dware di huni wagina no asibone atwese kan akwane so se wo betwitwa maame asadi ninuabro ape maame ne so a maame gira ho na ne ho woso na ne ho popo chechecheche na se ne bible kan se emma munni muna ene mo agya eni no na abofra yi eni ne maame ni wanfo buo ayese fata no wanfa ama no na brabo eye basa chese ohun ne ho ano oje ne ho bia nyeye na waba be piem ha se no na eyi nyina ne se yamoa no na onkopa ne maame chew na brabo na wo bo no ohun so abrabo na ye basa chese abrabo na etwa na chima ne life no na emu no ohun ne ho ano enti yamoa no na onkopa ne maame chew afi so etere bia sika crowd betade na edimpo ya na onya bi no mumu anu na ho no nso mo supporting kakra e wo honom na nsem odi to dwa de kyese eye buburuja enti ye nsem re yenkonkotie na afi ye ba afutuo ni adwenkyere bia wo honom ne ye de atoa so yenkonhwe video no embrasisia krachi majo wa fasa guade en sima me boko de yami andumo na so e boko abanti wo de no ashominu ya pani no okay wada roma edinti na wa hanwumre okay minya ntie se minya no they found him on the streets how you jira o ye de ni me asante ni o school wen we were KNUST kwame nkroma school mu na wo kumase sasi jane ahwa mo sa mo hye ene ahensan fo hye ti wo mfimfin ya wo krum ha wacha so ka so ko school sirim kura dan kama o yi me consider ba wo ha ya so di fufu oni fufu odi apesi o wen chachira eto gobe oh bema country love FM wo house me man ko ho de okay minya ntie se mo frɛ me se omuhu minia ne wo street nim na omuhu no ne tibia mu ne na se oye enuro sem nti omode ne ba inshira se omu beye ne moa na watimi afri tibia na owo mu no nti na wo se abusuani bi nso ebem na yehu bibia ede asem na ebekwa akosi okay nti na me ba all right and nti na me frɛ producer kwasare because that you can send money si baabi ene nkomo akoso wachira nti wa ba be du fi ha se no na wo se nko be bia ni mu ma me eso minim se man emiemia na kire ho ofra na wo ma abanti da no a kwasa de ne betena manimu no me a me hye ne bose me hwe no ama ne ho ato no bag is ntare ne wum okay so atase na so ni nyina mu ne ye kama ne si se busuani nimu a akoda obi ntime enhwe no ma ne nyeye ye wo rehab wo ho ane ye wo personal support se bia me a wo mahu ne mobo se me hwe na ma na free street ni so eno wo ho na so se ye nya ne history wo so wo kra yare na wan kan history of yade no a doctor no a wo hwe no kra no e bia obetwa papa so obaka se na dronye eno ntina wo kwa a na abusa se bia o history bi bia na me si so nyina kaka na ye me bia me si so nyina no me toilet ya na me kokko pie na fe hu de nti akofa sa yade no a sese ye wo de aba na sa yade eti ba wa ba no unu anu wankasa oni me sen ona epanyina na so ona eketoa ona epanyi o to so sen me na me di nachi okay wo ne ho abakwasem kakra se na ositie na ehyaase sen okay meka se ehyaase obra owie JHS no aha me hu ni se owo a time bi woni mu because odwin se me maame amfa na nko school aha oyobi a me pena sempa woni ne minua be ma ba ko pe ame wo okay nti se emoa bia o ha betimi de aboa na nka be me de pa na saade no me hu ni se because odwin se me maame amfa na nko school nti ase a time bi woni musa aha nti anu nti na se ohumi maame se otan no
ono no dwen se me maame tan no but enema akoso ni na ye ni na maame no ohweye ye ni na otete ye nti ye ni na de ofam ni na ya fam wida nti minim de nti a ono de ohunu so differently esanse ebra me share interview na mo in the last time yeah I watched it this morning and na o can be say ye de no kotu adwuma ni ade ampai owie school no JHS na also call SHS and at that time na my sister so a ono ni di nachi e wo SHS dada and then my mom was like onya sika o de be hwe omumienu ni na in SHS at that time na me wo JHS it was onya sika o de be hwe omumienu ni na enti nkebe ya onkosuan adwuma and Oma me a single parent. Yes please, my mom died my father died na me wo 9 years and me papa ewuye nti ni na yesusa nti me maame na akura ya besi sabre nti me maame ye se ontimi enhwe nkra mienu wo SHS nti saade a ompese on so be basa nti onfa onkoto adwuma ase we no timi wie JSS no mom bachan bataka SHS no bachan ana batankro no na hwemu nyina no oso oba no enko SHS no ba no SHS nim kra ana we wie ne de beto no yes nti ahoden ni ho ana osisa na te de a oba no mom no nto ane de so nko wie na we no kusua adwuma okay nti ode ne koto adwuma m ti owo adwuma m ni na on na hwe ni na ebi o ha mi say o kan bi say okwa adwuma na yemaniska mi say mi ko school a na yemamiska but na me ma me ye ade yi ode sewing machine si ni ti ene na me fie mu ntare atete a wona pomama eno na no ye ni na yetimi ko bu ano oto aduane de abrem wo school mu ho ana se okoye adwuma ne kakra wonye ska no de media abrem wo school mu ho no de wonso de abro wo adwuma mu ho sika ma me benya wonfa nuru fie there be onfa nko bank there be no abachi chama mo sofe okay na there was this maami bi ano tongo be ono minim kwan be fa so ebenyane de but ono kra bi di adanse me maami timi ekoto na duane on pa no oto na duane no de anante a bibia na omadwuma mu onemu wapa but machine siniti no de akoto aduane no e de abro wa adwuma mu ho enti ekom de obi se yemaniska kompopra ne no eno de because say ekom a yeni na na de enti eno de enye excuse se obegina no so aka se eno nti na oko street enti ni nyina mu no na o ma me ba fia na o fu mamudi ono aduane ma edi anwumre pacha ti mo amu ni fufu no mo de apesie pacha na mo yesen na mpanyimfo mienu de aso mate omo hu ntine ya beka 4 okay na mguma amene so pacha mo dadan ba kum edan ba kum toilet and bath shiwan there be a public toilet hey tini nyina no pese bad time musi yi sa ana we ni de wa fa ne se aboro bi na ma me di no nti osu adwuma no a won de won kan nipa ho so okay and I think so say mimi ko school no mimi ko SHS no na ohunu se aseme maame epe me masem chen won no ade nti na wono de ye de nko sua adwuma na me de ye de me ko SHS but one thing is enkrofo bebre eso me maame mu ehwe me there are some teachers omo ema me support ni other things nti it is not solely me maame no nko a no de push me enkrofo na esiso mu enkakra but onu no hu ni se aseme maame edomeme mum echen wono nti no wan for na nko school na sabre na uhu saade no do beka se when you notice that o ede nkomo na otimi ni die o ben no ka chense me nua no cause obi odi na chi de o nchan bebre o wa chen wa boro so Ghana wo 2 years wa chen 2 years eti nkomo ben na timi ni se onua ketwa ne me ebi a say ukura na wo ye hwe wo se da chi bi no bi a obedi besi ye ti ba bia wura yi de e de nimguase kura be bre ye titru ye kura ye nyini be no amafo be ka se saa ne nyina yasefo kura te utimi ni di nkomo bi sada ba chai ana o kan se kire wo meni di nkomo pa de bia meni di nkomo a o se aden obejai tembia me ya o se obejai eto otimi kura jai ebe fie ene ye sa be ye free na yini na ye tibum kama nanso
within some time no assign Nhyirafm FM. Nti me ne kasa pa me kan say ye nuanu mi na me pa na meta no e kasa ofiri adwuma mu kotena abontene so Kansas Street so no efiri sa abere no ede na oye ya abonefo se mufie otwese kanda wakontokwada obedi motem da Pachan, wadi atem da o kan say ensem no as me share interview no me feel say ohiamwa yes ohiamwa but me feel say emwa na ohia nti ase o kan amena favor ono nko a okay say de be ya obenya emwa no so interview no say be beside say o ye kromfo Pachan ana o kan say ana o say there be o maame ade na offer but it's my true picture e fa unu okay mahuso wa phobi matis wa phobi ade wa bontinda anya na me peti my true color of o brother say otisen say na man so o hye bibia say awde ba say obedi motem da say suban a eye negative obi empe no say bi won ho aka nyina okay wadi from Mr. Penny besi me sui onu obi anya problem da sisi a obi ampe nanim kura hwe biem not because I am fan born in China. Me say why am nema bebre be the born in na che no but I say ne hu ye nyina ye hu because enema bi ode be ye no wo gene bata ho kra na wasan aye biem this obi be ka say man second chance and visa we say it might even be the 10th chance or something because otaye so otaye if you so no waje nsemu ana oh ani nsemu ensay de ensay say ye me ani bris me bompa ye mano me ninu dim ko ada uko school no ye SU member na I was the vice president of the Protestant community was okay me hu onim sha so me ne bompa ono kra mitimi ni a friend even when I was in school SHS mitimi a friend phone so enwumre ne e bompa ye nti me ne ni mienu de na me kan me nua me di nachi me pese ne ma be koyi ama no me ka che ne mre bi na oye onya adwuma bi ano oye me ka che ne se school na no pese okokra on de ombo eska no me a me kire na de no akotwe remedial on net ono betima busa no nti nyese metan no me pena sempa menya ananka wo koso me ka chen se wo de ombo eska no obetima ko register remedial no kra se anya school mo no obekwa akotena ne se obewo fie ne ma kire na de nkakra exam no esu edra no akotwe wasi no nanka the person the results here or the aye uni on case na nye case kitwa also owe na pantan sa ndo na konimu baby odo no odo akire o gama na do akire pa to owe na pantan sa ni simu nyina ya ne hene mebwa so simu kikao to nyina o pedro eno wadi adro enra ansane ne oba ha koye na ebo boss ano nzo ayemre ise why say saman afeye ke ni suban a e ma mo sisi musuru no okay sisi a me ma me kra de on person ne betina dan ba akumbiem because listen me ba na mo ka say last time oba e motor spray ni ade ma no me my mother on say typical African women oba ye bibia de obesi aka no ebia oye young boy won pen senior ma me besi aka no ye ni na wodi bidie but I was so hu ekwan a obesi ene o maame akasa ekwan a besi ni o maame atena me maame no se bibisi a ebia de obeka no wo mpe but hunu se wo maame no ebia se undware ya my mother will say it obeka se kodware but oka ni bubefu so nti ni bufu a ono so yemfa so oya ade a na okase wonya ya eno kra na ase wase asem no kra nti se bia unware na okacho se kodware a nka na kapanyini we so yesa akase kodware so me tisa me bai we kra no na yenka je se me kodware and then it's a single room enum ne yeni na ayeda etu nko ahobon and then the mother too will say it nti a free honum na no ase
ohun se maame ne ohun se mo tritina tantane e se ono aba gama no no bo ne dura ba mo se ne ho bon na je se ne bo fumu enti me maame timi tu punu nim ye fa nse se ni na ye kwa abonten a ye be tu punu nim na ye ko se minu ane ba ne se ya tu punu nim a obetimi obebu ani akofa ne dia ne da ho kofa okay se bia e ba se wo koda obebu ani akoda but e ba se wo pe bibi so obebu ani akofa ye TV of akoton enema bi odemo osika ho a obefa ubusa nso obeka senyo no a wa onim so na afa but obeka senyo no a the last time we use me sim I say because okwa abontia no asa ba fie ni na asa e free minim se menua no nti na yesa be ye free pa na last time bi no here scanner me so na my busy na me so one onje me phone nkoyi na hu me pin. So I was there one day na MTN sending me message say me bisia na me boy no aka 2 days na mabetua me so me mo bisia bia nti sika na oyiwe nyira chi no san e fa ho san bo bisia sika na oyi end there. That was when he got to know the pin nti me sure say hono na odi pin to ni trim no and later on ofa me phone na de bo bisia e bisa no so o say enyo no a so me send MTN message na omoma me transaction statement na me hu say obo obisia no na transfer scan ko ono na account na o delete message no eno menene ko kan o yi Caesars so de be wo me nia me nua ko wo me Caesars obisia no ho obisia no obisia say na ko be kun we I think 80 something cedis sika enu 100 Ghana. Yes, me I wasn't even concerned about the amount too. Say we dey wa bobus we dey hu sika aka na obi am de be ma and I say we dey one company wa bobusia na ka kire me say me dey ofo na bobusia we dey one account we say edisika no asende wo account and we say delete message no na say person me hu kra na okotua so hu nti like na me bu afu pa me bu fu pa it wasn't easy so na person was stabbing me with scissors and utwa so wabodua ofi hoda bachai obodua there be me maame o maame ye ne dey o se me maame akoka se ne ho pampan e wo no ho nkodware nti oboni dia se mfifire kra atim ana se pampan mi ba maame ho da nsem bebre obi a wada ne yam busome nkron ko kan kwase asem si a kire no okachi ade ba ko ama na na mo nche no nto amfa events e wadu sapo nware no ono ananya nche na haban me maame ka se obemi achi no se okodemba me maame fa nche ntim se okodemba oba obeku no ene omun jailing no forever ana me da untimi ne ntina o me apeku na me wani mi mra so kra me lock wo da bonten na some dey ka ba shifie no ana dey bi no asan wa twese ka ofie oda bachai no so be twa dey obebudua bi ofie o dey sem maame a onya problem bia na mo da na ma ana na musuru no na mo nchene mfa ahoma nche na mo di nyankyere ne haban onim nyankyere ne haban. Yes please, some people live fa twine ho ma ne ho nyina nwaa no asemba kwa ase ahyeme maame pa o mpese obehu nanim kra o se o kache obi se ne maame ne me maame kra ofere like any time so be ka se ne maame ne sa adam maame ho nyefe ne me ho fe pa na no kra mpo ne se untimi kansa yesi uni ni Fatima ta uni ana no ne wi ase gidie mienu pe ene mo duru asase so ba ko ne se miensa ba ko ne se driver ni a unim no na akofo ne car utimi relax dem amande koduru so okokun so okoda obi anso mfo driver bia ka musa lances ni mfie do otwika da de to so ene oba wonim no awokọ woro ho edo ho ahye ne ho sa wo de ne kokun no so no so de ne so ye wo wanum onim ena enipa obeto no yase o papa niye o maame ni wantimi anyi ho akinye da se no kure se nya no kure yase o maame ni ejidi ntrao enso so saada na ye wo no o maame wi ne do maame nua still carry so maame no di konkonseni ne beka jo se we oboa o maame wo no wuye sajidie mi ensa we so e Kristo ni o ye budisi ni o ye konfu o betom isa ogidi na wo maame a wo se nim sakati akura maame no na ti wo ka se na wo de wo so ka se ne ba no on de on fere
wo momu ayahwe mo abesɛn ɛne de obeto no ane ho nye fe no hwana ɛsɛ wo ne na manka befere yima no ha yei ha ensu a wo de ko dware wo kosa ne bon dada ana de na ye papa na afi de bon emu de an fa na nka e bon pa wa wo kosa abura unu se bon dada so di kwa ko dware ana de wo di ko e kroje kama afi ade achi wo se kwa ko dware na bon de an fa na nka e be ye odin se wo de dware de bon dada na wa unu se bon akosa no dai bi ba ko no nti wo aye wo kama ya twa odu ahwe me baba ko ona we di na chi ne wo kapakura bia se ne wo no ho sako an ko punish me pa odane mama yam 11 months e ko wona Sophie na sabi bi twa ne kote wanzam bi twa ye twa ne mama to wiram oba ye na e twa wie ne do anadwo no aye koda no akora ne kan ne nan bon si a obesu saa eti memete wo sei ana maso akora nan no so da ya na nan sisi empa ne sei na maba na kuremu sei na mete ho metena ho ma de achi se ba akora ne beda na maame abrebre be we nyina mo adu sema wo se odidi ma ne bidie no a wo be ka se wo maame no kra no ye ka na sema abonte na wo ka se wo maame na afere wo se wo bodam na ate wo no ha wo bodam wo ka wo ya wo bodam o maame nti na sebe akoko bini da ho a na afadi ko so onyem wo wonti bi da so obi nyim a akoko bini kura ye ne hwam na wo hua obi ti bubu da ho ya kura se mo da ha de mu so mo de da plastem e da esi ota da na obubu hu di ko so akura na nyim nti wonyem akura nti ha wo me fa sa stress we nyina mu hwede onua yi kan se no kure pampa ene no obodam na ate ho no se o maame atogobe anante kwa atentene de abro se di me ba na su adwuma na wo kura nka wo ye ni paten a de wo ye jese wo maame kura no ka be bo ne ba ye dabi wa ware awie no a wo woro dro so ayi no canopy ni teatru mu no ka be ka cho maame se wo ba ifo ha yima se Ebenezer se yima eno kure ni o maame TV no way ewe maame TV no maame TV no ma ton o twadi o ton ne sei me ton 500 cedis TV no moto ne sei minim die o ba na bo ho at kopo ni bia na there you know we can say LED TV ni bi yes o ton 500 ba bia ko ton obetima akọ kire me be ton ya che ti so na gu so sa na de be convince me e ho ahye yes sir I want share there but me ton ya che me nim say by this time we around enkukuo na akọ sa no de ko enkukuo utensils nchanse I saw it me ton ya ana so ton say and the me free o ton no scraps on yeah o ton nchanse na unuanom no maame no be use no o ton scraps yeah chance mo no ene onu wa ye bi ofie ho o le yima me boa yeah Emmanuel abusu ambra Facebook insha 104.5 FM Yimani asade na ba bi mu no Yima the druggist ono na oba ha be confess say wasakra onye boni biem wonum enuboni biem na opese yensesa na brabo ma no ma mea me ne sofo asantetea onton oye druggist Dabi oton bi sa da onton bi aha onton bi Where is the Kenya microphone? Eti say no. Mama no 10 chances, right? Wona me no ka say. Yeah, chances bebre. Eti na mo ankasa mo take mu decision say. Asa na obeba hai. Asa na obeba de me de bia empire me boni say obesa cha na adwe no abafie. Me ba o na mu TV no dodo say na afa akoton.
I think say two na ba kubo shop na ba kubo dem but shop what there or say enyo no I don't know say shop what there or ka say enyo no Masa shop what there huh o chanyo me o kan dey na wo bo asuma na aze mo tokuro bi wo asuma chi wo bo asuma da ya je wanye first even no ton wa hwan shop what there menton shop what there menton and what you say say on ton yeah mama he say wallahi ene wallahi mo say ya na wa ma de won dan pese obawu cause mo tadua no kra no ma me agugum so sa o say o kan ma me tibia no o de milk konko no da do bom no de atun so hye no de agu kwati mu se ya wonu de ntewa ni sa ya se ufra sama do ba ne kuro wum ti oku no na wo watia ba begu badini wo be wo ato ne badini na wie ye ni ha na wie ye ni sane mayi a wonu e kan ye wo no akaka sansam no so be kuma waka na won kan e makanda wana ka se ko kasa sansam makanda ba like na nya me ankasa pe say na wana ko no ano nom nioma me anytime ya even ska yina da utensils na me ton ska na me de ton dro na no mo TV scan so ni na cause me nya bia no ma na me ho ya Mr. Obi so buy why say the wu be twa ntro akere kwa asare say malaria na acho ebobo tie nyina nya bia nka ba ye gidigidi we nya sorry fi asem o ye do corre rehab straight koma mu se me kwa ma ho de ntimi sa ho de ko we ye do corre rehab eno kwa yesi na abusuan dwene ho mo te ase de a then throw one stone ye to atwem se twawo mu nyina na mafa adwene sesen afa yima ho na ye hwe baby na ye boache be gina kira person kaza ye share den share mu se ye fa adwene we die ba mafa mo ho adwene ba chan sisi a me na mitimi ne omuni na akasa nti me ne obi akasa obi a ehunu se boni a odi aye ni bia odi a che no but on pese obesa agena ben ni biem eno so de moya sa na munkum kuro no efise onam street sui okoka semba no dwane ba fie pe mo na mba kwakutua sa aka no ana wowu ka bono a efunu ye mo de ya se ye kura ekopie so ne ekofa ye de mema police de be kom mochire ye be hwehwe na ye be tresi akwa hwe na chiri kwan mo wa na be san ba enti eza mo trans na munya the lasting solution eno ne se be ko rehab because sa asema me try video so kan fia dan say me be say me boa no won se ma chiro say ntade me anam ko yi ntade bre no me nim ne mpaboa size kambre ne mpaboa kan ho enu mpokura no ye say me de bo kwa koton ona ti we na woni dan no de bag ne kan ho bag ne me fama ho bla bag ne me fama we ye beto polythene bag ne de gum adiansa ba jiska koto polythene bag wo koto polythene bag kesi ni bi na fire bag de na me bag papa we bag go me 25 million talk kesi preko colorful one bi eti nkarende me be ma mo yana me share bom de be ma me pempa bo nso abeka ho na woni dan no obeda kipusa ne ma no what about kwaje dura no me den ka o se me ma me na ka o ma me ba ni side me nsere o ma me asem wo nyam frama mu adesere keke wo ye ma boache aba boache ba kwa ye ne ma me so be kasa sisi a abrantie ne krabia ne hye branye se san ne be ye de an allergy be sisan na nye enye se wo ma ho aye wabusuafo hu watwe apaso nti unu ese de osinim nguman na de ho ho kara nka ye den se ya fama nko school nti wo wasa akobọ ne na account mo bosia pepa na okobusa wa o bra me amadi me na me onu apanu ba me den we kura keke na nka otwa so ko fa scissors be wo no uwi a na police fo be chiwa o be ka se eye bonsam police fo so ntimi nche bonsam nti na ye no kona bra na asare na mo na onu anu asebe mfa so be ba ni so amamo no okuna to atwene ise wonu ho na onu ho akopa ni chew I call medical test no phones ko up on each other
Udi no design be man. Adom. Oba wakasa kama. Odwum da ho. Eche se onim nyansa. E de abusuan so nsa betuma hweso. Na babia duro no panisi dua de mfim enu achia emfa fentre no. Asana fe na ba yanim. Na kwa bia be fa so e be reshipu abrante na be ye. There are more hands to come. Obi ati asem na ne ya. Obi ati asem na ne ya. Na o kase obeboa me ahwa akoda yi. Ense sa asanka boyo ne kana so se ense ye nyanse kura na ebe yi. Na mum ya de controversy suman nani. Se etuo so beto a ifra batrim. Ya no ye ntumi nka se modehye ne na ye nim dia na ye nim bibinti no. Ye je no se akoye ni abramo. Eno ahwe peto akoto kwam. Wa ahwe be kone de wuo na be bo amane. Ya nsoma mo se mfana ko na mo sa akra ankepe. Ya bibifo suban. Chaje se nyina ko agreement. Ni hu direction de na fa. Sa ha na de na fa ye ta mo chi ama mo kwankyere no. Sa ha na de na fa ye mama kwankyere no. Kenya ma me anke busa no. Se ade na sisi oye. Asem ne kan mo na egusuo no. Ena babone nso yenku no. Nti ono be kan ata na chi. Ise ntare ya de ma no wie. Na ono ankasa no onim so otimi wi ade ma na ye no bi so wi no. Panisi o 12 as ye chen so te wachi. Ye de ye nyaka ye ntintasu of ye gatere manfa ye de be ma no. Ne mo hifa no de ne ma ne koguo. Okudware akwa koyi bi ahye. Kosi sai ye benya babedi na kwa akwasha. Obesa back to the senses. Into osempa na ma bedwafo mrem. Efa bibi obe kode sisi a meni eno no ho to me bia because sisi a me my sister enete. And then my sister no so me sure say obema ono so aba betena ehonum bi. And then my mother to baby otino sisi a my sister na wonti me ma me so aba baby a ye wo no. Ti fio de obi ani ho sisi e. Nti menim say just say when me maami edi eno ho nkomo na say obema na akọ hono ma ayasemu sabofra o maame o ya ade na so maame ka na so obufu na keka wa adwenkyere no obo na oboni bia na opese wa brabo no ensi usen opese abrabo na wankasa wo bo no ensi usen Bible say di wuna ne wageni ana o ka say sa asem na Bible kan na statement bi keke no o make it to ho no nipa wa chem wa wo etwadwane to bi mawudi unim kwaye o maami fa so ehwe ofiti umofra brema de bedi mpempen so se unim kwaye o fa so na wutumi ebie wano edidi maami natem etwese kan wone so ebro nnua etumi nya kokuduro na fe hu sa wo ye okay waya ade ye mo nsema ye ntone mo mfra so waya ade na ya na mo ma awofo ni bidi yaw omo be kura wo ewo mo yefun mu abuso menkron emu ntosio nyama ofem ahomre tese oti pass oyare na se wenyina wafem no wayi wawo abasasi so se ode wo bagigi nani a na wonso wutumi nya kokuduro ekeka ne wo pe oboso asem ede kire no na wo expect se wa brabo na ensi wiye wo expect se wa brabo no enwie wiye anase de mo de ahomaso ene nubone na mo sori amonom na fe mu di nsem hunu mu ye wiya na mo de kwahye bonsam sa asem ne krada ya na me peti o me life mu di nsem hunu ni wiya na fe mu de kwahye bonsam se bonsam na aye a bonsam so onim ho hwe ane na mo ye mabrabosa wa wo de hwe wunua ye odi wachi utumu se wunua ne ye badwenma utie na nanum kasakora na de wi on narrative ne nsem na utumu se akora no nyanse bi woni tirimu oye smart so wadwen na emu da kakra nanso esan eni bre na wo eni bre wunua se wo anko school na wunua no akọ school nti o ma me ato ane so nti o ma me aye boni nti wo se wa brabo na adwuma no ye ne kra nya adwuma bi anka wo se otumi de mofra ne kra akọ school enso esan se opemoda achi yie nti na ka ma wotena fie nso anfo ankoto adwuma nso anka be ka den opewu yie nti no de kokoto adwuma na ye se school nko ana manipa ye ya na se de obi kra anko school da enso na brabo asi ni yie when classroom da so o hye enne bibia wadu a mpempen so wadu a enye no nko ana man obi edi yi wa brabo na obi e ka ne story e de a kire wa
Kabe unsa wo de ikra de ketwa kra ni nyina manu ne ketwa ewu unya unhu hye kra wo life ni na nyame aya adom obi kra pe ne de na koto adwuma mu keke kra no onya wanya ma ye de wo akoto adwuma mu sesua de na nya won san no adwuma na suku ni ne kra no afi no okwa akonwan asa na ope adwuma ni tie lucky a ne ye posti no ama wakwa kunya adwuma ye na wo de ukosua won san no adwuma obi antumi nyimfi nsem won pewe na opeden obi antumi nyimfi nsem wani bre ni okosku bra sister bra are you okay there are some things be ya ko ho ntokwa it doesn't make sense emfa so bi eni so na ye wa wunua anya abontin so ni na o ma me hwe na kosku wa wunua nti oye ya obeka so no nko abedi den ya bi be so nti adenti na o ma wani bre no adenti na o ma wani bre no wa wunua anya nchempo anya wofaba anya se o ma me adamfo bi ba wa wunua wa wo moja nti oye ya obeka se ono ko adi ni sika a won fi busuani bia wa ya amasisi a wunua no nyina suro o ma me ankasa wo no ono kura suro obi ampese wo beben no if se wo ben sisi a ahwa obeku no obetwe sika awon anasa obetwe afaso awon abrabo intebe yeni Ghana youth ya da chin ye be yeni se ya na ye hye ya da chin de ne e mobo ya ye hye ya brabo na ye boni ye pa na se ye pe ya da chin yi a ya ma ye nimbre ne enkokodin abusu ya mede wusi ha se da se na e be san so hye bi meka yo se ha e da so ya emergency Ghana TV like video na fe share na subscribe for me na drop a comment na wo comment section hon na me so me hu adwenkyere e de fast story we hu me din no e na Akosua de pada se ne me san so ene mo hyerim someone tell me ke ba na chese makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.